Učenici ugostiteljsko-turističke škole Smer Konobar polagali su diplomski rad u restoranu Marger u Nišu. Dok su vršnjaci sa kuvarskog smera radili u kuhinji, mladi konobari su imali zadatak da pokažu znanje i veštine usluživanja gostiju i to pred stručnom komisijom koju su učinili profesori Niške ugostiteljsko-turističke škole. Ocenjivalo se sve, od postavljanja stolova za razne prilike do stava i uslužnosti konobara. Vi ste danas imali koji zadatak? Usluživanje svečanog prijema, banket, druga varijanta francuske načina, to je nuđenje. Ono što sam ja primetila, ti si jedini danas među tvojim drugarima imao rukavice i bio si u punoj opremi. Pa da, zato što je banket svečan i on zahteva da nosimo i rukavice i malo svečaniji način usluživanja od drugih, pošto neki su imali a la carte, klasično poslovanje, neki su imali drugačije. Meni se zapao banket i morao sam da budem tako. Je to neka najteža disciplina? Pa tako reći. Su bili dobri gosti? Jesu? Nisu mnogo zanovetili? Ne, naravno. Neuspešnih na ovom diplomskom ispitu nije bilo i svi su položili sa visokim ocenama. Kada imate ovakve učenike i ovakve profesore, onda je stvarno sve lako. Naši učenici su pažljivo pratili nastavu i sve naučili. I na ovom ispitu su pokazali sva svoja znanja i veštine. Učenici ugostiteljsko-turističke škole su osposobljeni ne samo za rad, već i za upis na mnogobrojnim fakultetima, kako iz struke, tako i van nje. Ja mogu da kažem da je ovo izuzetna generacija i ja ih sve pohvaljujem. Poslednjih godina, pored obrazovnog profila konobar, veliko interesovanje među svršenim osnovcima vlada i za ostala zanimanja ugostiteljsko-turističkog sektora. Razloga je mnogo, ali osnovni je taj što se po završetku školovanja posao lako nalazi. Zašto zanimanje konobar, zašto ugostiteljska struka, šta su tvoji planovi? Pa ne znam, ja sam upisao, meni je to bila prva želja i kad sam završio osnovnu školu i hteo sam da upišem ovo zato što nekako volim ovaj posao i znam da uvijek ima posla i da mogu lako da se zaposlim, a i volim to prosto. Ovo je treći stepen, da li planiraš četvrti? Stepen, pa moguće da ću upisati vanredno i četvrti stepen, ništa nije sigurno, vidjet ću. Možda da odem u inostranstvo i da radim tamo, pošto nekako nikada nisam bio i možda bih volao da iskusim to, da vidim kako je tamo. Naši učenici se zapošljavaju bez problema. Znači, slobodno možete da odete do nacionalne službe, mi imamo informacije, znači na birou nema ni jednog učenika koji je iz naše škole. Znači, kuvari, konobari, poslastičari, oni se zapošljavaju bez problema. A usput steču, opet kažem, steknu neka nova znanja da upišu fakultete tako da mogu da budu kasnije menadžeri, da završe fakultete i da uspešno rade. Učenici ugostiteljsko-turističke škole Niš poslednjih godina učestvuju na različitim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Na najvećem državnom takmičenju učenika četvrtog stepena, koje je ove godine održano u Nišu, niški đaci su u konkurenciji 11 škola osvojili sveukupno prvo mesto.